Rampe ka mi pui kum som parita in thokwa chung tiang hai COVID-19 vaccine atlona ain kap seng thaina dingin sarkar chun na satakin ma ala ka ngai thatu hai in tla dalawa film khu dingin ain ngen ani asan chu COVID-19 free hi ai hri sel na le hring na ta dinga tri alani jing ani athai phot chun mani in luma in thokwa suk lo hi athatak ani I mani tia lo thai lo thila suk tok alo tul ani chun hing dan pali hai hi kengko ro morle nar tum ro mi le kar in latin umro mai le ku su fai ngon ding dam do in kap in COVID-19 le in zoma num in ai ani chu national helpline number 011 23978046 le 1078 anole Manipur helpline number 0385241168 le 1800345381 phone elro All India Radio Info 2 Hinsan Sintalor Kom Longai Tlangai Ti Apung Tu Ramngai Zulin Filmate Dakar Som Nepali Lim Takhan Manipur COVID-19 na nami Jasari Som Ri Lai Musuk Thardal Sa Ani Hi Hai Lai Hin Pasal Zalile Palile Numai Zathum Som Sari Paruk Ani COVID-19 case Musuk Thara Hai Hi Infali Santhok Zasom Ruk Infal West Zahnile Pakhat Thobal Zasom Ni Bisnupur Somga Pari Kakching Somli Panga Ukhul Pasal Chochanpur Zasomga Pathum Chandal Pathum Senapati Pathum Zirbam Patni Tengnopal Pari Noni Pakhat Phezol Pakhat Kangpok Pi Pathum Anni Dakar Som Nepali Veklim Pakhat Manipur COVID-19 Anami Zali Somri Parit Haichu and Koldam Anni Mi Som Pakhat Anthida Sabo Tu sena COVID-19 la ya thi Manipur mi sang le zale somli pakhat anthingta Manipur COVID-19 ripai musuk ta po mi sing ruksang ku zale somku parit anthingta enkol dama ta po mi sing ruksang za som thumpali anthingta bok tu in COVID-19 na mi sang azaku somni pathum an me Manipur COVID-19 na enkol dam ta po mi za somri paku point som sale paku anthingta Dakar som ni palilim takhan oxygen cylinder bi type sang le zahi somri pari le oxygen cylinder bi type zathum somthum pasari haitu district hospital le sarkar in chuk na mun le sarkar dam do ina high pay dok anne ai thulang na nung takin atar lang dan chun Manipur COVID-19 dam do in kap ta po mi noinga singli sangri zaku som paruk antling ta mi to welcome oxygen laka harsana tukchun anrang thai anga medical advice lak annole covid care center pansot elding ani I manitia trulna thutchun anuya helpline number hai hi phone elding ani covid control room number 1800345381 home isolation number 0385244120 le 03852441 Manipur Sarkar Home Department chun zone ni som thum sang ni som ni pakata thusuga sim angdung zui ingpo thoding khomni sin amasataka COVID-19 dam do in kap ding tin thusuga sim nipuita dinga ai him seng thaina digin inchung na mun factories door bazar private office le mundang danga sin thotu hai hi amasatakin COVID-19 dam do in kap seng khoding le COVID case suklom phota chu khela curfew hai khom Martin Paya in Klazal ani ding to high filin NREG is of card holder le so talk to le private talk to high com he till he ngai poi mo seng ding in Manipur Home Department chun angen bo awik takin kum som pari chungting high to COVID dam do in kam ngai ding ani I manitia group anole organization minga arula in kam nung to high chun district deputy commissioner anole state mission director NHM high bika special taka hun simpek ni an tekin ashil Chief Minister Embiren Single Athopu Haichun Vaichun Chotanpur Sirna Annai He Huna Him Chief Minister Chun Multipurpose Hall Mini Secretary Quarter Muna College of Nursing District Hospital Bulami Le Sadbafna Mandop Hai KIC Complex Ami Hai Hongna Anai Nalbo He Hun Mangna Hin Tribal Affairs and Hill Minister Vungzagin Valte Forest Minister Awangbo Nyumai Rajya Sabha MP Sanazawa Leisemba MLA Tian Haukip V Hangkhan Lian Vinsuan Hau Karam Siam Haile Mipoi Motam Takin and Uptin Atulak Nachin Ashel
Meghalaya state COVID-19 tripui lain mi pali anthibal sanok lain tu chen Meghalaya state COVID-19 laya thi mi zari somthum pakhat antling ta azani ve khan covid trip pai mi zathum som sarpari lai mosuk thar bel sa ani le in zo in Meghalaya state COVID-19 na mi sangli zani som ru pathum an meka zani ve khan mi zali som ri pat ku hai chu en koldam an tin ai chan chin la khom to chon shel Nagaland state COVID-19 shripai an thlom nok pai ta lein Dimapur private hospital hai chu non covid hospital a mangtran ni nok tanga ata covid radam no hai khom admit thai ni jing thau an ti tin ai chan chin la khom tu chen shel chun covid radam no hai chu abik takin Christian Institute of Health Science and Research le Dimapur District Hospital High and Colony anta COVID nilo hai khom hi muna hin zalen taka an mi thai ni ran bok an te zani khan Nagaland state COVID ana mi som ku pali lai chu mobile sa ania mi zale pari lai en koldam anni bokwa tu hi Nagaland state COVID-19 ana mi sangle jathum somri pakhat anu mekin ithula na general Tripura state health department an thok chan sinei dong dan chun COVID-19 dam do in kap mi an tam ta ya hilai hin no Tripura hi dam do in kap tam na tak ani tin ithula na general Tripura state hin dos khatna in kap mi noi som paku sing khat sangku zaruk an oma dos ni na in kap ta mi noi nga singri sang ni zakule som ni pathum an ta bok hinglai sing hin Tripura state ta covid case mu suk ta po sing ruk sang li zari som ruk pathum an tling ta enkol dama ta po sing ruk sang khat som sari an tling ta bok chun covid la ya thi mi zaruk som sari pahni an tling ta tu hin Tripura state ta covid ta na mi sangthum songa panga an la nei tin e chan chin la khom tu chena shel Meghalaya state sarkar chun a state police high sukra na le mas na ding in police station tharle outpost bo na ding in chengwai bel se som ri ka sangson ding tin ai thulak na chena shel Meghalaya state home minister na hel dan chun police sang khala na ding na applicant mi noi khatle chan ve lai an tin na shel sa bo Assam BJP legislator and former minister Babes Kalita chun President Louis Ranjit Kumar Das and Thok State BJP President Tharding in charge lakna nei ate hi huna hin Chief Minister Himanta Biswa Sharma Chief Minister Louis Sarbananda Sonowal le party leader dang hai khom thang an tin ai chanchin la khom to chena she khang hai po vai suna dinga chanchin thar lo khom ai lo ngai tla thai hai chon ni Reverend Dr. Zel Songote, Executive Secretary, Independent Church of India, Sielmat Churchan Purin, in Rengin, Maina Chibai Kabuk, Kohongbu Sel. Voisun Tenine Ramle, Kovel Pumpui, COVID-19 Hileg Lehin, Alaboy Nexinga, COVID-19 Hilegi, Ala Top No. Adam Nading Dam Doi Siem Suk, Ani Mazu, Fim Kur. Taka inveng hi athataka ne hi rileng laka ihim theina dingin midanga in thok pit ru bega la umla ikut sofai jingla tol isu photchun marks bunjing elro emanitia in kholekosik ineya ithok ahar sa velchun athang puiding chein number sangle somsari panga 1075 for phone number. Ita
tui hi faidawin sukbal lole in teklawin hongtum sengitiu tu hin banlar free tan thok bokin wanglai lim ding ti hla lo ngai zamai ti atham rau ding mo basin nan chui an will nok na ni le saling nong khoman thar vang lai nun thal mok di na moi si no o ana vang lai li ding tu kurelin nei le sai te ha sa arang ub la tu nge yan ta nom le nom non ru ga che ding mo apan nge vang lai lim ding tu basin nan chui an will nok na ni le saling nong khoman thar vang lai nun thal nok di na moi si no o ana vang lai lim ding tu don ban sui in khâu thế lăng tu vang lai nun ran lâu din tel ka ti tar ang tu kalan tu si na o kaphal no vang lai din basin nan chui an will nok na ni le saling nong khoman thar vang lai nun thal nok di na moi si no o ana vang lai lim ding tu vang lai sa nel hung tui sin khom tar zur hun lim ni sang thei si nung lên bầu atim vang lai hil na ana mel vang lai lim dim basin nan chui an will nok na ni le saling nong khoman thar vang lai nun thal nok di na moi si no o ana
call a val nok ta khang hai po vai su na dinga Hmar program ai lo ngai thei hai chon lo ne nok ta All India Radio in Fazina chanchin thar pu ngai ta lal nai hlimin latul leng asak hai ngai thang na nei ti janting darli min som na de ta vai su na ding nei hu top ta ma program ngai tha tu hai in reng in mang tha